Ukurugirira hari Edward Bariyanga omuzire w'omugenzi Kanyehamba yashoborora bakuzire na Kanyehamba kandi ari kugira ngo bakakura hamwe bari kumanyana nk'abanywani bariho bari abazare ari kushoborora okuyarugireho muri rubanda akatiyoho mbwire obwa President Yusuf Rure uyabira President wa Uganda Shinana na watasa ya markuna kanya kacu mbwire bwa Rure yashoboye agaruka hero bisa ukumugenda Shinana na mukaga umuseveni yahamba yaguma ngene yaguma mu Uganda ukugubwe yakora imirimo yaba minister ya diyachi kwisa hatubuya ayagwarire iko ngaye kusaka umutwali Edward nagira ngo ishe wa Kanyehamba bakani bamwita Zakaria Barora kandi nyina hakaba ari Mariam kandi aba bakafa niko kuzikwa mu cyaro cya Muzerante ishe we bakaba baramwita Zakaria Barora Funkuru mbwe nyina we baramwita Chenda Mariam Chenda ko kanyete ndabarebireho nande bahuriza mu bigambo kuko bazikibwa Edward nguhe kintu cyo kugira ngo Kanyehamba tarazikwe ho mu cyaro wabo ayibazikira bazirebe kibashemize ngo abo kurira amakuru go kugira ngo naija kuzikwa ho mu cyange cya Buganda katabicika shiratsa munonga kugira ngo tubituri na professor ba muzike amushigwa bishi kunka nwakanje ngo akokolengana na kabaka ngo ba muzike kamparu kunkito kityo tushemeza nkabaki kabicika uko ekikabulijo bwona tuzikaga abandi babuzikaga itunguka bakika ngo kutura twaza Edward yashaba government okugira ngo hebase kusima na no kwijuka he ibintu byo mugenzi Kanyehamba ho bo bari gukora ahamakage agariho mu cyaro kandi babase no kusiye ubundi buhereza babweterere emirimo Kanyehamba yakozire ati kino ndashaba government ndashaba ngo agamakageye abuko mbera mbi bije bagaboneze voting mbeno kaboneze bakaboneze bagomba turamwijukira aho tumanye ngo jingiye kabije wa professor Kanyehamba boko atiri mu buryo bw'ikiri kwa turetaga nitunke mico yitu y'abakiga cyo basikire bamureta tumuzika nkahe mu mwanya gwe yabazerebeye bazikirwe ahiyamari ubwire burengwa rataya yakanda akakurira warega cyari mu mapuraimale. James William Benda omugurusi oriyo myaka yigana yashoborora okuyakuze na Kanyehamba bari kugamba ahanshonga zitari zimwe na zimwe niho yanyegesize ibyizina ryanje kuhandika nagira ona nanya ndyamanya kushoma Bible yanyegesi Joy Benda hondijo mukikuru nawe yashoborora okuyakuza ari kureba Kanyehamba ari kuzayishomero na Mnonga ayishomero heri ya Nyaruhanga Secondary School kandi ngo akari yo mwana owe mice mirungi kamumanyanye wariho nyishire wishomero aregera Nyaruhanga Kanyehamba kabare ncureza arahuriza Garuhanga tinyene banje na Kanyehamba takagambira kubi Kanyehamba kampurire bihimbo yabihura aregera Nyaruhanga yabimara ogu yagera ngo Kanyehamba ashemerire kuzikwa naho abazirebe bazikirwe ayishe kuno Kanyehamba zo wabo ashangishe nanyo abwo kuba Kanyehamba tashemere kunagwa abandi bantu nabo bashoborora okukanyehamba abasize kubayamba na Mnonga mu district ya Rubanda bari kugira ngo cyane kiza kubakora kurunji kugire ngo bamureta batyo bamuzika omwanyogu akashobora Nyaruhanga primary then kuyamara yagumiza mu mishomo yeye kandi ito turega akatwata wa mukono na ndashaba ngo sheje bamurete kunuya tumwinamire nowe tunenzagwa yakuno nk'abaturage ba kuno Kanyehamba tawe turena ngo bamunage za Bugando uko kubanga abantu biyarayamba biyarakwatiro nk'abazeyi n'abandi bantu ba bulijo arabashashura kashara hikwa ka buri kwezi amakuraga gasha kwa Adonia Atweire ahabwa tayari West